Umaykan ba daw ang tamangantan? Anya ka diti masida. Jay inalak ijay bangkag abunga ti singkamas kan palang. Manahin! Na Porgain nagmatan iti ruot! saan aruot daytoy? Kat no nasustansya dagitoy. Ha! Makaumamot nga raw no iso lang nga iso! Ha! Agtubon to ugot iti bagay! Ha! Ay nasan kan nga reklamo? Imbagkit di at adda. Basta! Awan garas ko na mangad! Kanayon laeng nga nakasta ti masida! Idas kikinay! Papanam katrabain. Ha! Inak man nagremedyo iti naimas sa masida! Pagremedyo ang kumangay. Bukod kung dito ay diskarte, tuyang. Ha? Basta guray ka, tainton sumangpetak, at danton na imas asidang inta. Ha? Sa bahalin sa manan ti pampanunutam badong. Di ka mangiramraman. Anya mangiramraman? Di kan tupay pagsidsidain, makitam. Aha? Di kanto pa'y ilutlutwan. Sa pinagsadot ka nga glutaw. Nakidin, tapno makaawit ang kadagaws. Asitiglaan di papanak. Nay, anya ngay deta yung sangput mo. Abuyo day taoy. Ha? Tiniliw ko ijay bakir. Anya nga abuyo? Kat no native mat deta. Native amanok. Nagbit kan nga ino ijay bakir tinang tiliwam. Basta abuyo day taoy. Awan ti akin manok. Anya nga awan, kinurimus mun samot ijay pagapapunan da. Saan ba ta? Ay agtal na ka. Apay, adda bakir di tarubayan. Ha? Ay! Psst! Shh! Di kang tagtagaray. Partimkit din tapno na imas ti sidain ta. Abuyo ko naman. Gumatangak man iti buggoong, Maray. Jay ka didak kalabute, wano tay basay. Jay dakkulen atap no mabaybayag amay boss. Ison tumat lang ang gumatangak tumanan. Adtoy maray, awata maun. Agyamanak. Adto'y matibayad ko, Maray. Mabit lang tasuklian ka, Ay, agyamanak. Nay, bugoong matday taginatang mo, maray. Ay, huwan, Maray. Agdengdengak ngamin. Ay, ni badungkaw, di na kayat dagita. Iso anang iremedyo iti naimas asidaan may. Anya nga tinremedyo na. Ay ko nagnanam nga abuyaw. At dapay nabati apang maluman nay. Naimas nga rod, ano abuyaw? Nabayagan day di pa nagsidak iti abuyo kahit. Ubingak pa'y idi. Insang po day di tatangkaw. Nay, apa yan, Chip? Nakamisuot ka mag. Adda ka di parekot? Kasanaw, awan mo tantay dakil ang manok kao. Hindi pa ka nagkumadag iti manok kao, awan mo tang. At dapay na ijay di kalman. Kaya't mo asawan, Chip. Idi lang rabi iti panagpukaw na. Wan pulain. At dapay di kalman kunak nga rudain. Nakita kasakbay nagapon da. Pag-apunan da ngay. Ijay basit apunti sa lamagay. Ay, amangan mo tano. Napaniti sa bali akayo. Chip. Uray nagapon iti sa bali akayaw. At da kumaita. Apay nga awanan iti nagpakana. Ay badaw, intaman kit di ije bangkag. Awanan ti masida. Iso nga intag puros iti kumpurmi di taan natang. Imbagladeng dengo. Ay, sanain. Ado pa'y tibabalin at tiliwan niya abuyaw. At ang sakit di pagpaamom iti abuyo Ha? Ay, Wayne. Mala, si kangarudan ti mapan, tainak man makisarsarita kadagiti kukumarek di tatersina. Saan man atila malawlawat mo ijay Ay kadepende no anya ti malawat dagiti kukumarek. Di iso matidengga. Awan manantay mang ukup amanok kao. Ha? Sabay ado ti itlog nga ukupan na.
Naulilatan. Na, Balot siguro dagi niyayan, ta inukupan na iti sumagmamanungal daw. apay nga agkarapukaw matanti manok mo, Chip. Sino nga iti agtatakaw? Anya din nangid ko ngayon bagayaw, mapukpukaw. Ha? Diyan manok ko ang mangukukaw, tata. Tinakaw na. Sayang dagiti itlog nga ukupan na. Ha? Saan asayang day itlog? No balutan, ilambong mo, ta si daemaon, kasjay. Walang sayang. Tano nagbalinda ko maapiyag. Santo agbalinda ang manok, di may mayat ko ma. Ha? Ang tangay kaawanan, tinakaw damutan. Na, naglaingan nga ginangala. Taapay di mo nasiputan. Ay, nakapsot ka ah. Mamuak to lang no asino ti agtaktakaw iti manok kaw. Ipakan ko kenkwana si bibiyag ti kawitan kaw. Uwen ano masiputan? No saan nga ay? Kasanaw ang maipakan mo. O kumaray. Anya ti sidaan nyo inton madamdama. Ni, apay nga umay mo damdamagan ti sidaan, Maray. Win nga rod. Apay atipay si daan may ti damagam. Amangan kunak nubulong ti sidaan niya. Da kami kinibadong ko kat adobo amanaw. Ne. Kanayon sakat amanok ti sidaan nyo, amaray. Awan met nga rod ti makitak atarakan nyo, amanaw. Ay kwa, ada pangalalaan ni badong ko iti abuyaw. Nagamo ka, dagita nga abuyo kada kayon? Abuyo nga ta. Saan nga ta amanok anitay? Umapal kayo lang, takanayon anaimas ti sidaan may, ay, enak man langan. Na. Nagawidan. Imay nalaimbaga amanok ti sidada. Win nga rod. Ay unay matan ni Marito yan. Adda ka di manin mapukpukaw ang manok mo? Adda. Ay, numaduktalak lang tagtaktakaw. Diyak lang mo ti sawakan kwa na. Aguray ka, Chip. Mas daawak man kinitatabadong. Takanayon nga ibaga na ang manok ti sidada. Kitaw matarakan da. Pangalalaan na nga iti manok asid sidang da, kat awan mo't manok da. Day tangarod ka. Chip, nung ay agronda tayo. Saan? Ha? Nagronda tayo. Oh, Saanin nga umay diag tatakaw. ayawan na niya. Saan tayon tun amaduktalan no asinaw? Talagaan na laing ka, Chip tanod. Chip! At dapay da ito'y dinawat ko idi nga adu nga aspaltaw. Kas to'y ti aramidag. Tapno maduktalak no asino ti agtaktakaw iti manok kaw. Sigurado nga isarunuda manin di aguk-ukup a manok kaw. Ikabil ko da ito'y narunaw nga aspaltaw. Iti batog ti pagbatayan. No agbatay ti agtatakaw. May lumlum ti saka na. Narigat ton a makakal. Ikargak amin da kitaw. Tapno matiliw kon ti agtatakaw. Papanamanain kat na rabi ay. Shh! Inton sumangpetak. Sigurado nga addan tumanen pagsayaatan nga isang petaw. Manok ka di manang. Shh! Sa uka sao. Kumkomporme ti salsalod sudem. Apay aya. Sige, innakaw! Inayad. Asidega ka, itayan ti mangukup amanok ni Kwarog. Ha? Ne? At dapay inkabil na pagbatayan amang gawat. Ay, agyaman na Kwarog, iting kabil mo pagbatayan.
Patayag akas to. Payain. Lumlumnad mo tanda sakak. Ay, tulungan dak. Ay, naunag mo't gayam. Ay, tulang. Ay, gagayam tagtatakaw iti manok, ha? Ay. Manon tinatakaw mga manok ko, ha? Ay, saan kwa raw, saan na siya, italaang. Nagululbog ka! Ha? Bistado kan! Ay, tulungan nak. Ay, adan samot aspalto ng tisakak. Sakbay at tulungan ka! Ipukaw mo pa yung asikati agtaktakaw iti manok ka! Ha? Mamintal lungay ipukaw mo! Ha? Ay, kababain mo't ako araw. Ay, maasyan ka kanyak. Anya maasay? Kakasyak ngagtartarakain? Sika? Day talamang taktakaw ti araramidam. Ha? Ala! Agriyaw kan! Ay, raw mabainak mo't Ay, pakawanan na ka din No di mo ipukaw asikati agtatakaw iti manok ka. Ha? Panawan ka nga ro dito yan. Ay, aguray ka! Ay, di nagpanpanawan Ay, saan ka makapanaw dito? No, di naguyudahin. Sige, ipukaw mo nga ro din timbaga. Ha? Ay, siyak! Nagtakaw iti manok ni Kwarog! Ay, tampay. Ha? Tapno at dapag nakmam. Ay, Madidigra ka mo't siguro si kang agtatakaw iti manaw. ay, uwinain. Saan ako nagtakaw iti manok? Siyak nagtatakaw iti manok! Apayan ba daw? Anya tinapasamak. Nagngisit dagita sakam. Aging gadita gurong ma. Inikan ngamin ni Kwarog ti espaltaw, ti pagbatayak ko ba ang mga ala iti manawk. Ha? Nakita na ka? Uwin permiti babain ka. Pinagriyaw nakpay imbagag asyak tagtatakaw iti manok ni Kwarog kunaka. Anya? Ay sus, ada na ka nga. Aduda! Na, kunak man no abuyo ako nam? Saan tuyang? Nabayag mo't basitin asaan nga imalatiw ni Marituyang. Ay, mabain siguro. Agasam tay baga na anaimas ti si Dada, angam tinakaw na mo't gaya. Sa bali awagas ti naramid ni Kwarog anang doktal itagtatakaw. Win nga rod, jak ni namnama tikas dyan ngay naramid na. Saan siguro ngagtakaw iti manok? No agtakaw pa'y, isun ti maatap. Ay, win nagwaras day dyan ngay naramid ni Pari Badong. Uray saan nga iso tinangala, at dantulat ta agatap, nga iso ti agtaktakaw. Ay, ti pagdaksan na, no adda madi nga aramid. Sikat atapan ti tao, no adda karngi ti dakis ngay naramid na. Win agpaiso, tanako na, maray. Oh, Chip, kumusta? Kumplito pa ilang dagiti manok mo. Awanan ti mapukpukaw. Amanan pulain. Manipod idinatakuatak ani tatabadong ti agtatakaw. Nagsardeng mo't ti pan nakatakaw dagiti manok kao. Kahit manipod din. Saanan nga ipaspasindayag ni Tata Badong, manok kano ti si Dada. Sanda siguro nga agsida tawan mo't manok da. Di bali, Chip? Ano, kita kami to kini Tata Badong. Bagaak. Ngagtarakenton iti manok. At no adamat at ipartyendan no awan ti si Dada. Saan kita mapanagtaktakaw ti aramidan da? Oo na yun, ni Tata Badong. Tuyang, inkaman kiti idengdeng da ito'y naalak anatay. Imbag tadain sangput mo adengdeng. Wala, imbag da ito'yin atawan ti pakasarsaritaan. Ay katun si kantumo nga main. Ide agreklamo kano kanayon adinengdeng ti lutwa. Iso aday tanapan nagtakaw tinararamid mo. Anya nga ita. Di mo ni palagip da ita, tuyang may love suswit. Amom lang arutin tinapasamak kanyak. Ure lang nagpukka-pukkaw kin nababain na anak. Ay, tatabadong. No kayat mo ti agsida ititingwan,
tarakan ka. Saan ka mapanagtakaw, tamadi nga aramid day na. Tamaduktalan tulat na, nudumtang ti aldaw. Di mo pa'y kayat ti agpatawar mo. Tawaram day ta dos abawang. Unay mo daytan. Tawarak ko mga rod iti pisaw. Awampay puunan na. Tawar ka atawar, kaslawang kwartam. Mapanak nga rod gumatang ijay sa balay, no kastak. Malama pang kalaan. Kita agman no damagatang mo apiso abawang. Nanatuyang. Sika? Wan siyak nana. Katawit ko niya order mo. Ha? Adan? Wan, adan. Ipadas mo na. Ay na, ay! Adan jay order ka maray. Na, anya nga order mo? Malaki din nana, intan. Saan mo nga istoryahan kan ni kagawad? Tawan kwarta na dayta. Ay hunan niya. Ay! Jakmet amon no anya ja order ni Mari Tuyang. Ay, sapatos siguro Agsap-sapatos ayamag. Bado siguro aw. Adaya matigatang na itibado na. Jay tupay gatangan na ados sa abawang katawaran na pailaan. Anya nga ingata dayta. Ay, damagan tantaw no makita ta ni Mari Tuyang. Chip, si kanti mangilugan no adag paili. Tanamin adu ako anang itulod iti pasaheros ko. Bagkan ka, ta nakaadukan. Swerte ak itang aldaw, Chip. Damat tan ilugan ka. Adan pasaheros mo, Chip. Asinaw ti mangitulod kanyak ijay ilay. Anya tinapasama kininana tuyang. Jak amo, Chip. Nay, anya ti pagin-in nara sa asay nyo adwa. Ay, kuha ngamin. Kaslang amin sana si ka. Adan nabaliwan di tarupam, nana. Anya ti makita yaw anabaliwan dito'y rupak. Ibagamon Chip. Amangan no agungat. Day tagong mau na natuyang. Kasla di makail. Timirad ko nama. Ay na, nasaya at man kanadlaw yaw. Lugpap kamot idikal man na nakita. Ita, nagtira din day tagong mau. Ay katsiyempre adagayam kwartak apagpatirad ko iti agong kat. Malan, sigin ko araw. Itulod nak ijay ilay. Tamapanak mangirwar ijay bangkaw. Iti pagbayad ko dito'y inorder ko apang patirad iti agong. Maur-order gaya man ti kastaitan. Datan dito isang wanan ti bangko apangirwara may ti kwartam, nana. Manaw ti pamasahi itan ko araw. Kas ka nagdadamaw, kinsilaan. Unay kamutan. Singiran nak pailaang mo't itinangina. Nanginaya day ta. Sigud mo't akasta ti singsingiran miya. Nangina unay. Discountan nak mutin Mano ti irwar mo pagbayad mau, di ta ti mangos nga agong mau. 50,000. Kinsila nga pamasahim, agreklamo ka ba Gusto day tansa nga pulo apisaws. Di kalamasyan iti bakit a senior citizen. Kapitan. Si Kagayam. Umay kalakwan, Kapitan. Anya data? Pampatangos iti agong, Kapitan. Di naklaklakwan iti kakasta. Saan ko a prioridad ti agong ko? Ay na, Kapitan. Sa bali daytoy, tahay-tek. Anya high-tech? No kayat mo tinatangos nga agong, mabalin. Ket no kayat mo tinatured, mabalin lata, Kapitan. Anya? Sige Kapitan. May saasit daytoy nga isalpak mo di agong mo. Di mo pa'y kayat, na duma-duma tilang ti agong mo. Kastaya. Kaslamayat Sige, Kapitan. Mangalakan. Pagpampanunutam, agsubliak inton madamdama.
manipod ita, agtipitan ba na? Agtip-tipidak mo't Ada nga bin planok agatangan. Na, anya manan, appliances? Saan? Pampatangos iti agong. Ay, tila mapampanunot mo. Na, Apay aya, anya launay ti pakasikuram di taagong mo. kaya't ko nga raw, duma-duma tilang ati agong kaw. Ay, basta makaangas ka, mayatan. Ay, kaya't ko nga raw apadasin. Ay, ni nga raw ka numarituyang. Kit, na ito rin natigi matang. Namin adu akon nagtuktok iti balay da marituyang. Hanggang awan mo ti sumungsungbat. Ne, apay nga tangay. Kat awan sa amat tinapanan ni Marituyang. Kita akla ko ma, noan niya jay ginatang na apara agong nga apalan ni Inteng. Jay ibagbagakken ka nga in-deliver jay bakla ka barangayan tayo. Ay, jak pa'y nga rod nakit-kita. Apay, agorder ka mataya. Ni Inteng kaya't nakanumat ti gumatang. Ay na, kinapudno na mare. Uri siyak. Ay, jakpay mo't nakit-kita daytang in-order ni Marituyang. Bagay na nga ta, Ay, kitkitaan tanto nangina kanukay. Mas daawak nga ron. Maiturod ni Marituyang ti gumatang iti kasjay. Angam, no gumatang iti Ricardo, tawaran na pailaan. Maribanang! Maray! Pumunag ka, Maritoyan. Amangan no agkagat jay aso yaw. Ay, saan maray? Nasingpot day taaso may. Ay, saus karabasan nakmutan maray. Ay, kasta na laang day tamaray. Mailiw lakan ka. Tanabayag ka saan na ka nakit-kita. Ay, sus! Ay, kinarabas na ko. Hey, salakay. Ay, awanan, maray. Nakarabas nan to'y agong kaw. Aya, ay, naglukon day ito nga aso. Ay, saus! Kinanan di agong kaw. Anya? Ay, nginalngalnan, maray. Ay, awanan. Dahito laangan lalat ti plastik nga agong ni Marituyang tinabate. Ay, naglakamot gayam ama ikat. Idek-deket mo't lagayam dahi dyan nga agong. Imbag ko nam tadapay innam a reserba ni Marituyang. Ay, may sa asit kanukay. At dati pang Lunes nga agingga iti Domingo. Depende iti size akayat mo. Sapay nagngina. Ay ti delikado, no matinag, awanan. Iso asayang ti 50,000 mo. Ang miyor no ngakman. Kaya't mulat ta ti gumatang itikas jay nga agong. Ay nainteng, mapnek kalatan iti agong mo. Nay, sa bali mamutin tasay ti agong mumaray. Hey! Pang-Lunes ko nga minday tao'y maray. Kasta ti pang Lunes. Daytan samot tayo katitirada nan. Adda pa'y maray. Day pang Miyerkules kaw. Ay na, kasla agong tay Bombay nga umayag sing-singir kan ka. Nagtangos matan. Sayang nga rod maray. Tayo pang Martis kaw. Kinan di asaw da maribanang. Nadamag ko nga rod dayta. Ay, sapay day jay ti paboritaw. Anyat ko amayay di balay da maribanang. Mapanak ko mga rod dumawat iti asinda. Anya, Awan igatang ko maray. naiturad mo ti gimatang iti nangina apagpatangos iti agong mau. Di mo maiturad ti gumatang iti asay. Inakakid daw iti dispensar kan ni Marituyang. Gapu iti inaramid ti aso mikan kwa na. Saan mo matabasol, mare? Wen mare, ang awanan dyan maisa nga agong na. Ay katbayam ata gumatang tumanan.
Amumutan ni Marituyang. Jakla apalan di isalsalpak na jagong na pagpatangos. Ay uray siya ka. Anwak ngay tikas jay. Naglaka maikat. Kasano nga di maikat kat glula ang mag. Isu nga rod Ay, uray pa'y ko na maawan set. Jaklat takayat. Laplapdak nga rod ni Inteng agumatang itikas jay. Ay, saan? Di mo ipalubos ang gumatang. Sayang lang ti kwarta na maray. Ay, talaga mo't maray. Ay, makabawan nan tumanan ti pangikabilan na. Alan kapitan. Gatangan mo day to'y may saasit a pampatangos iti agong. Wala nga ron akong pira. Sige. Gaputa si ti kapitan. Patawaran kan. Ay, uray, awan ni gatang ko. Sangaribo laangan, kapitan. Awan lata. Sangagasot nga'y, kapitan. Ay, ada. Ngala, sige. Di mo latan ibagbagakan ni Nana Tuyang, Sige, iawat mo day ta sangagasot mo. Ta iawat kumatan ken ka day to'y one set nga agong mo. Ay, di mo ipagbagakan yan, Tim Anangalak. Iti may sasit nga agong ko, Walang kay. Ipadas ko man, Tim Aysa. Sige man, takitak no bagay mau. Kita man, umayat matlakanyak na ito. Ha? Nagtangos sa unay dito para kan ka. Di mo makita at ipagnaam. Uray na. Basta natangos ti agong ko. Dita may sa ti mas bagay mau. Ah. Pengit at damot aritos na. Un ka ron. Dito yung matmaysa. At damot lang aritos na iti higay. Kukwak na ito yun hanggang. Saan? Para kanyak na kita. Anya day takit kitaan nyo anak kakartog. Antay. Ay, awan dungo. Agong matdagita. Agong ni uncle ko antay. Gimatang kalata, Inteng. Nangalaam ngay iti 50,000. Ay, saan kang nagdamag? Umay kamitin, tagipadas ka. Bareng ada umanay dita agong mo. Sige man nga raw. Kaya't magayam ni antay. Di mo kat kayatan at umangos ti agong mau kwaraw. Maray, adala ko nga Scots type. Nay, apay, anyat pigkatam. Daytoy man may nga agong ko, Maray. Naidong parko ijay diding tibalay may. Natukulang. Aywan, kasla nagbirimag. Mabalin siguro apagkatan iti Scots type. Nariga magayam ti kasta nga agong. Delikado. Anya dayta, insolbo-solbong mau. Wen, Maray. Ay, pundog ayam di kunada. Akasapulan ti annad iti kastaunay. Awam malakok nga Scots type. Stapler Anya ngay matilangak. No istipleran ta daytoy agong kaw. Inteng. Ay na, Apay adi ka man makaid na ditan. ada nga ron birbiro ka. Jay antiparamanan. Saan? Apay ko mabiro ka kat nakasuot kanyak. Apay nga raw, asaan ka amakatal na? Amo mait, asa anak amakarwar. No jak isuot di pampatangos iti agong. Naruwam kamutan at angos ti agong mau. Kat artificial mutlaang. Ibagbanga nga ron dagiti kaadwan, bagay ko kano. Bagay mau, jay adda aritos na nga agong. Ang dawan, jak matla mabiro ka nin. Ay, jay birbiro kam nga artificial nga agong mau. Adda dita ulom. Aywan. Impakta imbagam dungo. Ay, unay kat akabaw mon aya. Ano di napadda ka? Ay, sos! Jay agong mo amay sa! Ay, iwarawaram tumat. Natinagan Sus, awanan na. Naperdin. Panagtutudong samot ng kagawad. Unsa kwaraw tanay. Minalamatan nga agtudaw. Nariga ti marbisan. Una, makapagurigor. Ay, ingka man payungan ni Nana Matuyang.
Kaya't nan sa ti umay gumatang ditoy. Ay, way. Sige, tayo nakpayungan. Ay una yan. Timig samutan ito daw. Isungarod nga umay kapayungan, tapno makagatang ka dita tersina ni kagawad kwanang. Daytoy agong kuti payungan ko araw. Day talang agong mau. Wen, tamadi no mabasa. Ha? Kasala marunrunaw mo tangag pa iso day agong mau. Ay na, sayang di pinanggatang kau. Sigin ako araw, payungam to'y agong kau. Ay, awanain. Narunawain. Na, apay dagito'y ayaw-awat mo kanyak, inteng. Dagiti artificial nga agong kaw. Ipadawat kung kin ka. Ay, jakla kayat. Naa. Ay, perwisyo kit di dayta. Ni marituyang tupay. Uray kasano apa nangyali ka na, naperdi amin nga artificial nga agong na. Ay, masaduta kon nga agusar. Kukwam daytan. Nay, normal mo't day tagong mau. Jak kayaten tinatangos nga agong maray. Awam mo tay solsolbong maun. Apay ngay. Ay, wen maray, jak kayaten. Gapo ka dagiti ginatgatang ko nga insulbong nga agawng. Adaw ti jak nagatang. Akas kumaitan niya. Kas kumaiti asain. Huwag nga raw, tawaran pa'y taasin. Ay, wen nga rod maray. Kababain pa'y keng ka. Iso pasensya ka na. Ay, nanatoyang. Tinaskan, saan ka amabisinan? Saan abalin, asaan unay anatangos taagong mo? Basta saan kang nga agbisin. Inteng, nag-vitamin C ka? Saan? Adamot vitamin C ta. Ang apay adi ka agtumar. Ay, si kanti ag vitamin C. Ta nakapkapsot ti resistensya. Ay na inteng, di ka agbalin asubag. Ah, Agtumar ka Nang runa, tanay. Agpampanatang amin at taon. nakapsot nga men ti immune system da. Ay, basta. Ag-vitamin ka mat. Uy, Kan di ka pa'y makitkita nga uminom iti danom. naa. Rumbang akaadwam mat ti uminom iti danom. May dinumakmit. Kapi mat ti makitkitak nga inumam. Apay masapol nga men nga ipakitakan ka no uminumak iti danom. Ay, basta. Aginom ka iti ado-adanom. Tapno madalusan ti bagim. Ken adu ti pagsayaatan ti bagi nga itden na. Amok Ket apay nga rod adi ka umin-inom iti danom. arak Ti painom ma, ta sigurado maibus ka. Intay! Di ka gong ugot No saan nga agkuret-ret dahi tarup. Maawatan ka diti bagbagakken ka wenno saan. Ay, win ka di! Maawatan! Aday ka, nakatumartan iti vitamin C ba daw? Wen ato yang, isungarod niyag trabaho ta, tapno adda igatang ta iti vitamina ta. Wen Kan ituloy ta taggagay, tuyang, saan ta abaybay ang dagiti mula ta iti bangkag, tapno mayat tumanan ti apit ta. ay katuwan Sapay kuma, tamayat tumanan ti apit ta, kat makagatang tan tumanan iti vitamina ta. Nangruna ta pa nagsasakit ita at chimpaw. Wen nga raw, adu akabarangayan tayo ita ti agbarbara. Wen nga raw, sapay awan samaten magatang apang bara. Kag maibus meten taado nga rod ita ti agbarbara. Iso ada ta, tuyang, naskay nasaan ta abaybay antisalon at ta. Ta narigat tagsakit. Narigat, no kaptan na ta ti virus. Anya jay ko na maribanang. Adda kimpot ka ni Kapitan Abay Rose. Wen mare. Virus asipod pay saan amapaksyat kon kuana. Ha! Anya virus ngay mare? Sa dutay test virus. Ha!
Dayamat kasta Bayros. Niinting lang tinakaptan iti kasjay aklas iti Bayros, Maray. Sa dutay-tays? Kasla maawa takaon Maray. Ay, wen Maray. Sipod pay, addan sa dutaitis ni Inteng nga aging gaita. Ta ultimo panagtumar iti bitamina, ken panaginom iti danom, kasadot na. Ay, no kasjay Maray, sikan timang painom kan kwa na. No kasapulan nga ungapom jengiwa na aramidam. Ay, makapasuron nga rod. Masapul asalwadan tayo itati salon at tayo, tanay. No anya laditan na Bayros agraraira. Ay, win nga rod, Maray. Kasita, adu ti umayagatang iti agas iti bara, ngam na ibusang. Iso akapilitan na nagpailiak na napanak gimulpay. Kahit naimbag no saan ka anaibusan? Saan matkit day? Ngam, adaw tinakagiddan kaw, kapasig nga aga sa para-bara tigatangan da. Ay na, apayan Maray. No anya laditan ti agraraira abay Rose. O nga roda. Iso aditay kumayalang-alang dayta. Labanan tayo ti Bayros, tapno sana kumpet ka da tayo. Ay, win Maray. Husto ka. Ala, ikanak nga rudan iti shampoo kan batsop. Tagdigos kami man kan Inteng. Tapno mayanod ti rugit iti bagay. Sige Maray, mabitlaang taikang ka. Hay, agyaman anak. Nakabalsig ako niti pagtungaw. Aginanak pa, isakbay nga isimpak dagiti binalsig kao. Da, nagaduman ti binalsig mo. Unang kail. Apay ngay may ka. Ay, umayak ko mga rod agkilaban. Ta sigurado asir mo na nakmanan ni ang time no agawid ak. Amuklatan no apay ang kail. Da, kanya ti amom. Siguraw, di mo ngamin kaya tagdigaws. Da, Kita amot ang amin talang amang kail. Kas kalakakut-kutaw. ay saan bud ah? Ay, ada makilaban iji kusina. At daan kail. Sige, hintay di kusina. Tamang ilaban ta. Tauray siya, mabisinak matain. Da, anya dagita nga agas. Vitaminak. Vitamin C dagita ang kail. Da, nagadupay ti prutas mo. Katuna. Kas kala ubing. Ubing laeng ayat ti agprutas. Kasapulan tayo dagita ang kail. Tapno nasalon at tayaw. No siyak saanin. Gastos la data. Ngawan lang arudan anak yu paggastusan yaw. Di aggastos ka may para itibagay. Katun mit. Kanayon to pa'y akar ni ti sinsidak. Sana kasta ti kayat ko asawa ng kail. Nas ka na gumatang kamot iti vitamina ma. Nang runa talakay kan. Ay, sanak pa alakay ah. Ay nang kail, lakay kan. Ay, alakit din. Kain na tayo. Noon niya laditan ti ibagbagam. Sige, agsidata iti ikan. Katagawid kan tumuta na, tayong kagdigaws. Tasabalin ti payod mao. Digos nga. No itapanawain, masapula ka na yung tayong agdigaws. Kanayon tayong agdigaws ka nagsukat iti badaw. Tama nga no adda kimpat abayros kada tayaw, nariga tayo. Nagadong tinasaon. Mangantan. Una nang kail. Sige, agbusog ta. Hello, pare. Sa dino tinagapuan. Ay, jaman balay da kwaro. Ang bango mo ah. Bango. Wen pare. Katno ka digdigos ka. Inaldawak nga agdigos, pare. Uray man inaldaw ka nga agdigos. No, nagalas mo tirupam. Ha? Ay. Kitam tarupam kit na alas lata. Naa. Imbagpay kanyak tataraki ak. Inakaw. Naa. Ay, nakalasay. Imbaga nakidin ana alas tirupak. Agam, ha? O, Rayman. Tinaskain kat inaldawak nga agdigaws. Miso ngay, agat nabunglog a pumada ti payod na. Marikwanang, gumatangak man iti face. Face!
Wen maray, adda fisma. Fismas? Na, di mo pa'y gayam ang motifis. Bangos, wano tilapia, wano karpa, maray. Na. Ala, ikanak iti may sakilaw, maray. Uray anya afis. Fish! Sana fish! Kundi English ka, mistake mag. Isumat lang nga iso. Tilapia lang tada. Sige, tekang ka. Agsigangak man ita, maray. Iso alakwan nakpay iti danger. Ni, anya man a danger? Na, di mo amo ti danger. Laya. Na! Ginger ko na ma! Saan a danger? Iso mo lang nga iso. Ay, maray. Mm. Naimas ti si Dayo ah. No ita panawan, masapol ana sustansya at araon ti kanan tayo, maray. Tapno na pigsalata ti komunyon system tayaw. Ni, anya manan ako mon yun sistema sasawam. Di ka man kundi English, no di mo amo tilawlawatan. Komunyon system? Di mo amo da ita, maray? Immune system ko na ma. Ay unay kan. Ah, ay ha? Alaki dain. Ingkakit isuputan dagiti gakangag ta indakaw. Kunak man no nagdigos kan inteng. Badom dayta iti upat nga aldaw Nagdigusak man. No nagdigos ka, apay nga rod asaan ka ang nagpelas. Saan? Ingka agpelas wenno saan. Ay saan ta isupay alabaam? Inteng, kapitan ka saan ka de? Isumat. Ti kapitan, rumbeng nga iso ti mangidaulo iti kinadalaw si ti aglawlaw. Saan? Unmat. Ti kapitan, rumbeng nga agbalin a modelo iti barangay na. Saan? Katwan. Modelo iti kinadalos iti bagi. Kinasayat nga aramid, ken kinasayat ti ugali. Saan? Wan. Ti kapitan, rumbeng nga rod anadalusmet iti bagi na. Saan? Wan Nga rod, sikat ti kapitan. Isu arumbeng nga agbalin ka a modelo iti barangay mo. Kaya't naasawen, kanayon ka nga agdigos ken agpelas. Nang runapay, tagraira nga rod ti makuna a virus. Ay, awan mo't kimpot kanyak a virus. Enteng! Ay, di ka man ungat nga ungat. Ha! Makauma. Ala, manipod ita, di kan pakibiyangan. Sige, ikanta iti divider da iti balay. Na. Tadyak kayat ti makikabalay kan ka. Na. Taamangan no kaptan na ka ti virus kat akaran nakpay. Ha! Adamot backdoor? Ijay ti entrance mo. Anya? Nalawag mo't siguro ti saritaan, teng-teng. Tangay subag ka. Kastan ti remedyo na. Kasta, kwarog. Dita nanday tanga aparador. Saanen ang malukatan ti ridaw. Taad daday ta aparador ang nakaharang. Unantay, dito yung nangarudan. Ay, sada. Isublim day nga aparador. Iti sigod nga ayan na. Ha? Apay kuma, iti anya agapaw, inteng. Di mo aya madlaw. Kadigdigos ka. Kita, nagbanglunto pa iti insampok. Kaya intay batsop nga narapat ko. Huray say upan nak. Nabanglo akdong nga. Ay. Isumot lagayam adi nakakayat ni Auntie Akaabay. Tadi ka agsuksok at itibadaw, manggay. Ay, di mo man ulit-ulitan day ta. Nagsukatak lang arudan. No ikarem akanayon ng ti agdigos, inteng. Paisublek dahi ta aparador iti sigod nga ayan na. Ay, windong nga. Ay, alakwaro. Isublim mo ti aparador iti sigod nga ayan na. Ariglado ang Kyle. Itamat lang. Inteng, anya dahi ta ininom mo? Danom Kaya nag-vitaminak. Nasaya at launay. Naka-amirisak. Napunuti ko nam. Nga ita,
bakit kan lakaitan? Ay inaskan nga ag vitamins ta. Tanarigat ti makaptan iti sakay. Nasaya at mat. Isu akas tantiar aramid dungaw. Salwadan ta ti salon atta. Tapno maya dayuta iti sakay. Apay nga da ka paray. Anya ti bagam. Umay nakmanen uyawan ang nagalas ti panagdiso ti rupak. Ay saan pare? Ay umayak ag pasensya. Pasensya ka ni timbagak edi Sorry pare. Ay! Ayos lang, pare. Kinapuno na pare kahit nagtaar kamot kay. Na! Katuan mait, pare. Natairak matkat talaga. Nang runa pa, takadigdigos mo manay. Nagbanglo ka. Ay na. Na! Uray si ka, pare. Nagbanglo ka. Kadigdigos mo, mate. Uy! Damasapul ka na yun anadalos ti pagitayaw. Ay, wan mata, pare. Ala, umay ka, pare. Adda ka mo ti ang merienda mi kinituyang kaw. Ag merienda tayo, pare. Kayan adamat siya ang gubat ngayon umantayaw. Ay, mayat pare. Very healthy. Wan ala, umay ka kidin. Tag merienda tayo iti healthy food. Kapitan, ado tagsaksakit ita dito'y kabildatan. Agbara da kan aguyak dapay. Ay, wun nga ron kagawad. Aday may iti anagkid daw iti igatang na iti agas, tagbara kano nila kay na. Iso nga inikak iti agas tayo dito'y barangay hall. Ay, nasken ama palagipan man ang dagiti ka barangayhan. Kanayon da surutan dagiti paganarutan tayaw. Maipapan iti COVID. Wang nga rod, Kapitan. Malatasak ti rumwan amang ipalagip ka dagiti tattao. Ayan ni Kwarong. Tay drive na tilugan ti barangay. Tagsawar kami. Sigay tapaaya bak, Kapitan. Ay, apag isaw, adito'y tinagsardengan ta. Ado ti babalay. Ay, iyan na tayo megapon. Anda dita si Kigam, Angkail. Sige, Angkail. Agpukaw kan. Da kayaw nga adda itirwar. Da kayaw nga agkikinuto di taro bayan ti babalay na. Umunag kayaw, kadag iti babalayaw. Awan mo't agkikinuto ng Angkail. Kan awan mo't tattaon itirwar. Da kayaw nga da dito nagtibabalayaw. Adto'y kamay amang ipalagip ka da kayaw. Adi kay rumrumwaran di tabalayaw. No awan ti importante apapanan niyo. Agrayi raman ang ti sakit. Isanas kan nga gadaan na tayaw. Sige pa, Angkail. Ipalagip mo jay kanayon da apa nag-face mask. Ipalagip mi pa, iti kanayon nyo apa nag-pismas. Tapno di kay makalangap iti baros. Surutan nyo amin apaganurutan may papan iti kubay. Tapno awan ti makapan. Nalawan. Insindi. At dapat ibagam, Angkail. Makabanog. Sikat ang migapon. Ang umakartamanan iti pwistaw. Sige, Angkail. Ay, nag-vitamin akong dungaw. Ay kad nasaya at mo't ano kasta. Ay, win. Ay kad ag-duty ka. Ay, win. So, arumwara ko. Nakadigosak mo tayo. Kasta tay face mask mo. Di mo liplipatan Tauray adda ka iti barangay hall. Nasken nga ag face mask kalata. Ay, win. Ada dito yung tipis mas ka. Isuot ko akas. Tuyo pa pa. Ala, ingka nga rudan. Agluto ak. Iso nga umay kamangal daw dito'y balay. Ay, win dungaw. Okay. Tanarigat amapan kapay lamang restaurant dita. Idinto tamabalin mo mati agawid. Ken may sa agraira itan ti sabali pay away rose. Iso anarigat ti makadagdagop iti sabali at tao. Ay, uwan ba nang? Amok day ta? Nasaya at no kasta inteng. Very good. Very good, Kapitan. Ala, kanayon mo apalagipan dagiti kabarangayam. Anaskan ti panagannad na. Tapno mailiklik da iti virus.
Ala, sige. Dito'n tinagibusan ti may sapay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat kan iti direksyon ni Virgie Puklay. Sound effects, Joffer Basit. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kenda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan.